Mogu vam reći slobodno da je ovo najzahtevniji posao u održavanju kanalske mreže koji smo do sada imali. Naime, ovde se nije radilo 20 godina, mogu reći iz opravdanih razloga, zbog velikog broja ovih pešačkih mostova, blizine domaćinstava, opasnosti prilaska mašina. Dosta je komplikovan zahtev i zahvaljujem se našim kolegama iz Srednjeg Banata koji su sa svojim mašinama, moram reći u rekordnom roku, zaista za 15 dana uspeli da urade posao za koji smo predvideli 180 dana, baš zbog ovih komplikacija. Ogromna količina mulja je izvađena, 17.000 kvadrata biljne mase je slonjena. Ovaj kanal opet dobio svoju svrhu, vraćamo ga bukvalno u projektovano stanje i svih 300 hektara zemlje koje se nalaze od državne granice sa Rumunijom pa dole do uliva u Zlaticu će opet moći kvalitetno da budu odvodnjavani. Radimo na 2 kanala, na glavnom kanalu i na kanalu B10, naravno na inicijativu zaista meštana Mokrina smo pokrenuli ovo zahvaljujući inicijativi grada Kikinde i vrlo sam zadovoljan saradnjom koju imamo i mogu da najavim slobodno da ćemo nastaviti sa ulaganjem u ovaj grad. Mesna zajednica u razgovorima sa građanima i problemima koji imamo u Mokrinu jeste identifikovano ova kanalska mreža kao jedan od najvažnijih stvari koje treba da se otklone i stvarno još jednom hvala na prepoznavanju ovog problema i na kraju krajeva finansiranju kompletno od strane Vojvodina voda ovog projekta za čišćenje ovih 4 kilometra kanala od rumunske granice i kroz Mokrin.